Yes, bakunzi baruhuka Empire rero kanonye mbifurize kugoma kugubwa neza kugirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero tuba twamaze kwiteka kuri mikoro zacu kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze by'ubwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Tubaye ikaze rero kuri ino munsi wo ku itariki ya 19 z'ukwa cyenda 2025. Tubaye ikaze muri iki kiganiro cyacu twirukanse cyane rero sindi butinde kuko gahunda ngewe nkubita mbangura munyemerere rwose mite mera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi yuko ariho twibanda, ariko cyane cyane tukajya no mu gihugu cy'u Burundi tukababwira byinshi biba bigiye bitandukanye muba mutazi. Reka mbanze nisurize rero abantu banadukurikira by'umwihariko kuko ni abantu b'agaciro. Mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, ni abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze, ariko kandi bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika na za Canada, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ubwo rero rwose nyamuneka nk'uwo munyemere mbabwire yuko hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba biba ibindi ibintu byamaze kuba bikomera cyane, kuko rwose cya kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport umuyobozi wacyo bamaze kuba bamwirukana. Impamvu y'ibi byose rero nyamuneka ni uko uyu muyobozi ngo arimo arashinzwa rwose kuba ari umwe mu bantu bashaka kwivugana perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko ngo binyuze hano ku kibuga cy'indege. Ibintu rero byamaze kuba bikara, ariko kandi bikarata. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka gato i Bujumbura. Ni umujyi rwose navuga ko kugeza amagingo aya urimo urahura n'akaga gakomeye cyane, kugeza aho rwose bari kwikanga wazengurutswe, ariko nyamuneka uyu mujyi ukazengurukwa n'abantu batazwi. Amakuru twamaze kwakira rero, impamvu ibi byose ni uko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyamaze kuba gifite abagambanyi benshi, ndetse isaha ku isaha bashobora kuza kukigirira nabi. Turaza kubyinjiramo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera tugaruke kwa General Prebe Niyongabo, muraza kunyemera tugaruke ku biri kuvugwa kuri General Deva, muraza kunyemera tuvuge byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Bakunzi baruhuka Empire rero twirukanse cyane, nanone turaza kugaruka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubapudetinge tubabwire yuko igihugu cy'u Burundi kugeza na n'ubu kitari cyahagarara, ndetse kigikomeje kugenda cyohereza abasirikare benshi mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare rero bakaba barimo baroherezwa hano rwose mu rwego rwo kugira ngo baze kugoma kwifashishwa mu kurinda umujyi wa Uvira, ndetse no kugoma guhemukira abanyamurenge mu bice bigiye bitandukanye mu misozi y'Iminembwe. Amakuru rero dufite akaba ari uko rwose isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura. Turaza gusimbukira muri teritwari ya Masisi rero, naho tubapudetinge tubabwire uko byifashe. Turaza kujya muri Warikare tubabwire uko byifashe. Turaza kujya mu bice bya hano Pinga za Ikobu, nyamuneka imirwano ikomeye cyane yakomeje. Turaza kugaruka mu bice bya Masisi tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arimo agenda tugeraho. Hose turaza kuba tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tugaruka mu misozi miremire y'Iminembwe, mbabwire situation ihagaze ite ku ngabo z'Abarundi zigera ku 7,000 zimaze iminsi zinjiyeyo. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye rero, by'umwihariko ubwo icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyona kuri sabone kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Siba by'abagitega by'abahariya mu gisagara cya Bujumbura hagiye hateranira inama zigaruka ku witwa General Prime Niyongabo ku ruhande rwa General Neva, avuga ko ngo ariwe ushaka kumusimbura mu kuyobora igihugu cy'u Burundi kitegura amatora mu mwaka w'2025. Akaba ari nayo mpamvu rero ngashobora kuba abigenja cyane, ndetse kandi ibi akaba bikoze nyuma yo kwihorera, nyuma yuko mu minsi itarenga 2 gusa ishize nawe arusimbutse yari yishwe haburaho gato. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibi birabaye ahita yihutanwa mu bitaro, gusa biri kuvugwa yuko rwose ngashobora kuba atari yashyiramo umwuka, ariko isaha ku isaha bishobora kuza kurangira muri rusange. Turazareka duhite tunasimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ubusobanuro buke kugira ngo twakire umuvandimwe
hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura rero navuga yuko umwiryane ari wose, ndetse Red Tabara iki kibuga cy'indege yamaze kukizenguruka mu buryo budasanzwe, ndetse isaha ku isaha amakuru turimo turakira ngo kikaba ari ikibuga cy'indege gishobora kuza gufatwa kikigarurirwa n'abagwanyi ba Red Tabara, ndetse kandi mu gihe ngo iki kibuga cy'indege cyafatwa biranashoboka ko hahita hanakomeza kudeta hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo rero murabizi ko mu minsi yashize CNDD-FDD iherutse kugaragaza ko ngo witwa General Neva yakoze ibintu mu bwiro, akabikora mu buryo navuga yuko ari ubwiro bukomeye byo kohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo bikaba byarazanye icyo nakwita nk'ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba binashoboka yuko ari byo bishobora kuza gutuma iki kibuga cy'indege nacyo gifatwa, kuko kimaze iminsi ikoranabuhanga rivaho, CCTV camera system zivaho, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero iki kibuga cy'indege ubu tuvugana abarundi ntabwo aribo bakiri kugikontorora 5/5, ibyo nabyo mugomba kubimenya. Ikindi kandi ubwo ni cya kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ikindi kandi ni CNDD-FDD yamaze kuryana, irimo irasubiranamo ku rwego rwo hejuru kugeza ubu tuvugana rwose ngo makuru yemeza ko ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, tukabona kurwana hagati ku mpande zombi. Nimba mwibuka neza, muribuka inkuru yigeze kubita bigacika y'uwitwa Reverien Ndikuriyo avuga ko bamuroze ndetse akarurwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu ni Reverien Ndikuriyo rero ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, birumvikana ko ari umwe mu banyamuryango bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero nawe yamaze gutangaza yuko General Neva agomba kumujyana y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice, ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe bamwaka abantu bose bari bari muri urwo rugo amatelefoni, ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye, igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera nabi abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite nuko ibi byose
ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC, nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekera AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba mayimayi bari bamanutse, kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, ku buryo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye, kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira, kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe. Murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu nta kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu nyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana, gusa muri Uvira ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga
amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga siti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Wazalendo. Gusa nyine nyamuneka Wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, Wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzimo zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari Wazalendo zagize gute zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi Wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano n'ubwo birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero Wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka
ngo harimo abashaka uwitwa Jenerali Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo bubi cyangwa ubwiza, by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. Rero rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura. Bujumbura urugamba rushobora kuza gukomeza guhindura isura, tukabona abazalendo bari kugenda batera amabombe cyangwa se banarasa mu mahoteli agiye atandukanye. Urugamba rwa Kongo rero rwahinduye isura Burundi, by'umwihariko aho ihuriro rya AFC riri gutangaza yuko rwose ngo bari bwihanangirize ikintu bita Umurundi na FRDC, by'umwihariko kuko ngo nabo batarimo